Ngikutholela indoda manje ngifuna ukuva ukuthi uyamfuna kombe uyamjikisa. Ngandleyana angiyifuni too much. Uyenzaba ngasho njalo. Ikhuluma kudlula mina nje kutelunga kuleli khaya ngoba ngeke kube nepeace kuyoba kusemahlanyeni nawe ucabanga nje wena lokho. Peace vela ngeke ibe khona. Sele kunyeke ukuthi unemalini bank account. Lo babe ucishe wangibulala ngeheart attack. Uthi una more than 1000 rand. Uthi mina nginamalini. Kanisa ngamtshela nginayo yonke imali. Nginayo yonke primary. Ngimtshelile ukuthi yena ufuna vele umlungu akafuni wena. Ngimvela sofuna labamhlophe. Angathi nedi mara ngathi uscam nakathi ufuna labamhlophe. Cause ngandlela asho ngayo uthi ufuna umhlaba wakhe angathi ukuthi lo mhlaba wakhe ubeke kuphi. Uthi ufuna umhlaba wakhe umnikele ethini impendulo nakathi ufuna umhlaba wakhe uphethwe ngoyini vele lo mhlaba wena. Kuzala wayithengisa le mhlaba othengisa for single or othengisa for something. Kanti loyana uyini umndiye uyini uNiger. Angathi kumindlela uhlangana na Niger qinisile. Buka isisinyana kahle nangithi ngiyakubuka ngathi kuyikhombonyana into one. Umuntu lokuhlangana enhlangene vele. Hey guy, namvela ngiqualify kuwe. Sikahle ngoba vele mina nawe asifunani. Sifuna into lehlukile. Nawe ufuna kwakho nami ngifuna kwami. Uyabona. Mara yena aka si good for me. Ngicela uwanda ngathi ubuka lenye. Akukhona labanye amajide bathi bafuna siba interview sebapida ke. Ngiyokhetha kubo. Wena uyakhetha nje. Uthi ngifuna muphi? And utobuta kona ama question yokubuta khona. Okay mngani. Ngicela unitele nabo ke into babona. Nethi ubatshele ukuthi angihambi 100 speed mina. Slow. Ungenelana lokho mina ngiyaphoma la. Bye bye. Bye wena.